korosa mngadi wakhutshu alubachita ngira kanjalo thina nonyaka madoda 2025 sina yithi mina ungakhulufonela jo babonile bebuya yithi lapha besesiqengile nomdeni bafuna information ngamanene bayekelele basozimela phambi kwenkosi yesu lomthethe macala sesiqengile nomdeni bafuna information ngamamele bayekelele basozimela phambi kwenkosi yesu lomthethe macala besaza bakufunayo bajiya bakote ngale bakulumi kaphela nami isinyolelisa mngani wami amajita yithi kuthuka sikhorokoro samkade makuba khatheni kwakuhlele garajini inkinga yakho ulandifuna usizwe ngaluthola awezisalangabo into engenancedo awezitomethi lembuloko selicathulo mayibabonga sengalahla wetha silangwenyana iyameza kumuntu inkinga yakho ulandifuna usizwe ngaluthola awezisalangabo into engenancedo awezitomethi lembuloko selicathulo mayibabonga sengalahla wetha silangwenyana iyameza kumuntu ayiphakamakathana machedia umdala mapolisa bazakithi bembativu mdala babeflexela besithi angazi simbuzi oyibo laba bantu yibo laba bantu oyibo laba bantu yibo laba bantu kuthuka sikorokoro samvele kade bakukhutshoza khathele ubona uhlele egarajini hawu ngithi bayafereza laba bantu afuthi amajita zeshaya manje zwa ithi lokhu ehamba labo bafana bami laphana nje isondele duze bafana naso zwana ukuthi mama mhlawumbe wayesithini madoda ebonisa efundisa madoda ngempilo madoda wayethi zwa isinyolelisa mngani wami isinyolelisa mntanami isinyolelisa mntanami wayesho njalo umzali madoda mhlawumbe madoda emfundisa ethi ngasubona umuntu ehleka madoda kodwa kungaphakathi kwakhe umuvu madoda kukhetheke kazi enhlizweni yakhe ngawo madoda umuntu adlulisela ukubulala noma uhamba madoda sena iyo limhugu lekhulu omdala umatrabuli alomntana alonkinga
mdala yalila mdala yalila mdala yalila mdala naso zwana ukuthi mdala zwana twana kamama twana thathala kubekele paka mama yasitya naso bafana bami musana olandela umsilamadoda nithutha lo wenhlato yahlumezwa yizinjamini ngase ninti nintoye angeke nizimele mina inkingi bafana bami musana olandela umsilamadoda musana olandela umsilamadoda bese sibizwe khona phela madoda sesiyokhuma nalala amadoda asehambe ifere izinto zabanikazi asihambe sibe izinto zabasusaho madoda ngathula funa komphathula makuthini bahleli laphana kamnandi zwana salibonani bantu bakithi salibonani basuka abantu bakithi azabela kanye induna kithi madoda yena bosuku babehleli kwaphana madoda zwana angaba bekile labafundi laphana ngendlela right uyaqala udaba zwana ngithi ngibuze lapha ke madoda kulaba sebehamba befere izinto ezibayisosabo into zabanikazi ngithi mina sengikhula yini madoda phela thina sazi ukuthi nani abe ecula nje lapha nalapha mina sengikhula yini ngoba hlezi ngosingizwe dlala ingoma zakhe lapha nalapha ngicula nje madoda akelisho kabazi ke madoda sengikhula yini qale ngawe baba phendula khuluma nawe wena ongikhangele wena khuluma nawe hayi khawe ukuthi nami bengithi ngizame khola ukuthi ngizama ukucula so ngase ngigijima laphana ngase ngibona ukuthi khola ukuze ngidume abantu babengazi uzomela ngidlala ingoma zakho bawuthela bathi-ke ukuze udume kumele udlala ingoma zami hamba ushaya ingoma zami etradini nje uzenze zakho uyabona-ke wena sukela namhlanje ngifuna ukufundisa ukucula lalela uzwe bafana bami musana olandela umsilamadoda nithutha lo wenhlato yahlumezwa yizinjamini ngase ninti nintoye angeke nizimele mina inkingi bafana bami musana olandela umsilamadoda usuhamba udlala ingoma zami nje lana udlala ingoma zami utsho ukuthi usuyacula wena uqale yini ukucula mfana kithi awu nalabo sebeyasukuma futhi njalo nje awu madoda usuyacula mfana kithi futhi nawe so usuyakukreta namagrupu sikhathele mfana bafana hayi mina so asalokhu ehleli kwafana empilweni abafana abasayiphuma lempilo erayithi abantu usakhulu ngoba bayidiyadela elifana kumloda ba matiste shayina uyalazi umntani bashi uyalazi umntani bashi zwa naso musana olandela umsilamadoda nithutha lo wenhlato yahlumezwa yizinjamini ngase ninti nintoye angeke nizimele mina inkingi bafana bami musana olandela umsilamadoda
nje